Арчани по втор пат ја искажаа својата волја, но остана првичната математика, која партија колку пратеници освои на предвремените избори. Со истите бројки остана и истиот факт, дека партијата која изгуби најмногу гласови, ДУИ, всушност го доби клучот за правење влада. Но, кому партијата од Мала Речица треба да му ја отвори вратата? Ден по изборите, прашањето го поставивме во 3 града, пред се на граѓани албанци. Куманово е град во кој интегративците одамна ги загубија симпатиите. Различни лица кажуваа иста мисла. Mirë për duke analizu rrethonat edhe vitet që ka udhëhequr me Moroja, ndoshta diçka do të ishte më mirë për Lidhjen Social-Demokrate. Po me këndo me koalicionu BDI-ja, me Morojën a me SDS? Njëjtë, të dy jetë. Të dy jetë njëjtë për mua. Normal që me SDS. Për çfarë arsye me SDS? Për shumë arsye. Sepse deri shtje kemi pa që me të vërtet s'funksionon. S'funksionon. Edhe për atë arsye donë që me SDS-in. Edhe shpresojmë që SDS-i do të bëjnë ndryshime. Do të kisha thonë me SDSM-n, me Zoran Zaevi. Për çfarë arsye mendon se më mirë? Për arsye ne të bëhen disa ndryshime në këtë shtet, se është skamje e madhe, probleme ka të mëdha. Gjithnjë unë mendoj me SDS-in do të jetë ndryshim. Тетово е најсилната гласачка база на ДУИ. Таму мислењата не беа идентични, но беа и далеку од поделени. Mençëri me bo aliamete duhet me SDSM-ja. Se ai Gruevski shumë keq ka fol për ne shqiptarët. Asmetan. Pse? Pse shef? Rezultatet duken. Me SDSM-ja duhet. Pse? Ka premtau gjonja më të mëra. Su pomaro. Zašto? Zašto takav? Odobro sam i policija su pomaro, nego su sada sam. Nuk mundi ta po unë krejt jon të korruptuar. Nuk ku interesant nëse kush hien në qeveri. Hien njoni maj zipi tjetëri. Delaj ki tjetërin maj ke shpijat, nuk di çka të thom. Duhet të buhet besa me SDS-in. Pse? Se, çfarë bollkën kanë ato 15 ditë kur gjanë, në kom pare të paguaj strujen. Sigurisht do сега нас, албанците, много има неправилности. И затоа смятам дека треба да иде со заем, па да видиме и со него што ќе биде. Помеѓу Тетово и Куманово е Скопје. Не само според географијата, туку и според ставовите. Ako me vëmërën, po ma miri be me punu me SDS, me Zaev. Me LSDM. Për çfarë mendon se me LSDM? Për se mendon se shumë rasa të këqija na kanë ndodhur pjatin. So vëmëra. Zašto treba? Pa do сега така беа коалиција, не беше лошо. Mu më merr mendja që me LSDM duhet me bë qeveri. Me vëmëron ka qenë 10 vite edhe kur gjë s'ka arrit. Duhet me provu edhe një shans me LSDM. Me SDS-in. Për çka mendon se me SDS? Se më mirë është. Какво и да беше мислењето на граѓаните, во најголем дел, тоа беа јасни ставови. Такво нешто досега нема од ДУИ. Дали дилемите значат дека партијата размислува и за коалиција со СДСМ? Подпредседателката на ДУИ, Теута Арифи, објави дека идејата е на маса. Ne flasim, do me thënë, për një situatë të re të krijuar, për numra të ri të krijuar në skenën politike, për balanse të ndryshme tani, dhe në këtë aspekt normalisht edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mendoj se do shkoj me kokën në mur, po do e pranoj një realitet të ri dhe në bazë të atij realitetit të ri do veproj në mënyrën më të mirë të mundshme për të përfaqësuar atë trup votues i cili e ka përkrahur Bashkimin Demokratik. Како ДУИ ќе се однесува во таа нова реалност? Какви последици ќе имаат одлуките на Ахмети и врз кого?
со години е успешен бизнисмен. Но Имер Селман има 11 години зад себе како високо позициониран политичар. Ова ти дава надеж дека тој концепт, тоа е моje размислување, уште од 2009 година што се роди, не е неупотреблив, туку може дека подноси. Коренот на дилемите на Дуи, мисли тој, е што партијата го загубила имиджот кај гласачите со неутралниот став кон бомбите, кој бил препознаен како пристрасност кон ВМРО ДПМН. Tani BDI-ja e ka shansën që të bëjë një rikthim ose një comeback, jo vetëm të rikthej autoritetin tek shqiptarët, jo vetëm të jetë çelësi i qeverisë së ardhshme se si do të duket, si do të formohet dhe me çfarë programi do të funksionon, por unë mendoj se BDI-ja tani e ka shansin e fundit të bëjë një vendim ose të marrë vendime të cilët do ta mbanë të gjallë në skenën politike edhe më tutje, ose do të vazhdon të shkrihet si parti politike në qoftë se bën gabime të cilët mund ta kushtojnë. Во една ваква комплексна ситуација, дали би се осудиле да дадете прогноза што ќе се случува во следниве месец дена по прашањето на составувањето на владата? Do të provon ВМРО ДПМН-ja të bën koalicion ose qeveri e cila do të ketë një 61 ose 62 ose 63 ose 65 numra të deputetëve në anën e saj, por ky mision është gati si i pamundshëm. Thjesht, në qoftë se LSDM-ja në vërtet këtë rast BDI-ja pranon një qeverisje të tillë dhe i pranon kushtet e VMRO-s, do të bën vetvrasje politike. Por nga ana tjetër, edhe vetë VMRO-ja, në qoftë se reteron nga premtimet publike dhe thjesht jo vetëm premtimin publik se nuk do të lejojnë dëgjuesi në Maqedoni, nuk do të lejojnë vazhdimin e mandatit të prokurisë speciale dhe shumë gjëra tjera të cilët i kemi dëgjuar gjatë fushatës, që besoj se edhe ata nuk janë në gjendje të largohen nga këto premtime, vim në një konkluzion të shëndohet se këta thjesht nuk mund të kenë dëshirë të bëjnë qeveri, por do të jenë të pamundsuar për shkak se në agjendën e tyre politike nuk do të mund të përputhen dhe vjen pastaj ajo që ceka edhe më herët, mundësia për të bërë qeveria nga LSDM-ja dhe nga jo, po nga 2 ose 3 parti politike shqiptare. Nënkuptohet, BDI-ja ka numrin më të madh, por gjithashtu vetëm BDI-ja nuk mundet pa Besën, pa deputetët e Besës, pa deputetët e RDK-s dhe pa deputetët e LRPDSH-s. Помеѓу термините за состаноци и други обврски, свој став даде и Сашо Ордановски. Но искусниот аналитичар и новинар уште на почетокот на средбата ни даде до знаење дека за нашите прашања нема потреба од длабока анализа. Јас мислам дека изборот на Дуи сега, анализата на тој избор не зависи од никакви политички вештини ниту експертизи. Кај Дуи се работи за избор кој ќе треба да го направат врз основа на тоа дали ќе подлегнат на одредени аспекти на владењето со ВМРО ДПМН, кои што на крајот на краиштата и ги компрометираа. Ние не знаеме во овој момент кој што, дали се нудат пари, дали се прават некакви уцени и така натаму. Се виде дека експериментот на Дуи со владењето со ВМРО им донесе катастрофа. Или ќе сакаат да променат страна и да одат со СДСМ, кого инаку го обвинуваат за катастрофата која што им се случи. Бидејќи Дуи очигледно не е во ситуација да направи вистинска интроспекција на своето политичко делување и зошто им се случи ова што им се случи. Што очекувате да се случи ако сепак ВМРО, ДПМН и Дуи успеат да направат влада? Но од друга страна, што мислите дека ќе се случува доколку СДСМ сепак успее да собере мнозинство? Доколку ВМРО и Дуи направат влада, Македонија нема да има промени. Ќе одиме во еден правец кој до сега одевме, тоа е правец во кој што тонеме на сите нивоа, значи од социјалија, економија до политика и какви сакате политички, меѓуетнички односи и така натаму. Се разбира ќе продолжи корупцијата и тие ќе се сконцентрираат на тоа да го што повеќе сузбијат, да ја сузбијат работата на СЈО. Без разлика на целата политичка реторика која што може да уследи. Доколку оди Дуи со СДСМ, тогаш има шанси за промени во Македонија. И тие шанси се потоа една многу елаборирана и релативно долга програма која што ќе треба да ги поправи сите овие работи, сите овие проблеми во кои што сме длабоко загазени.
избраните пратеници од ДУИ и од другите партии неделава ќе ги добијат уверенијата. Но нема и толку брзо да се знае дали распоредот на седење на конститутивната седница на парламентот ќе биде и распоред по формирањето влада. Или кој ќе седи како мнозинство, а кој како опозиција.